Awake ngibingelele umfana wangu uSiphakamisa Professor lapha ku YouTube SP Ngubo Imlando Nesintu. Namhlanje ke angihambi ngedwa ngihamba nomkhulu noma nje ngisho ukuthi ngihamba nesangoma. So sithi ukubheka kancane kunemibuzo eminingi kade ibuzwa abantu mayelana nezangoma engeke ngaposta kuyona ku Facebook na ku WhatsApp. So kunemibuzo eminingi ke ekhona esoyibuza njengamanje ngihamba nomkhulu la ngihamba ukuthi ngizothi umedem umkhulu oyisangoma okuyena mhlawumbe esiphendulela ama questions lawa esiwabuza. Ngicela nje uqala ukuthi ngimbingelele unjani? Siyaphila njani? Sikhona. Oqala nje la umbuzo uqhamuka kimi ukuthi kuyenze khona abantu abafisayo mhlawumbe izinto ezithize njengokuthi umuntu ufisa ukuthi ebe umfundisi. Kukhona umuntu obizele ukutheni ukuthi ebe umfundisi. Mhlawumbe uma uyisangoma kuyenzeka yini ukuthi kube khona into efana naleyo, kube khona umuntu ofisa kube isangoma noma kuba kubiza nje kuqala. Kuba ubizo ukuba isangoma akusinto efisayo. Though mhlambe baba khona abantu bangathi bayafisa nje ngezinto eziningi nje ezenzekala kulamalanga mawuthi yalandelela. Abantu abaningi abangeni ekuthwaseni because kuyikholi. Bayangena nje I think because we fashion or something. Sebayijike bayenza into yokudlala, nebele ngasinto yokudlala. But in most of us singena due to equally. Asifisi thina kusho ukuthi ngaye kuthini into mayingasi kuwe or ingase yakho uyayifisa. But abantu ekuyinto yabo bona ayicha yabona njengathi athi ngithi njengami so mina kwabanzima for mina. Kusho ukuthi kwafika to such an extent ukuthi ngithi if bebathi uyakhumula njengempahlweni komunye umuntu ngabe ngiphuma umuntu. So unfortunately I was the chosen one. Mhlambe ungena nje mhlambe kulento yokuthwasa ngabe mhlambe khona mhlambe izinto abaqala mhlambe bekunishe ngazo ukuthi wena sifisa ukuthi ube isangoma noma besana befike nje kuwena ngoba kwesinye isikhathi uthi umuntu uba nenkinga isikhathi esiningi uzole ukuthi umuntu ebe nenkinga bengafuni ukuthi ethathe lelo kubizo lalo mhlambe khona inkinga wena okwahlangabezana nazo manje ukuthi uthathe lelo kubizo lolo. Inkinga zona zibe khona because mina ngesingami ngangingayiveli ngangafuni azangivume ukuthi ngizoya because I always had the question ukuthi why bakhetha mina ekhaya there's 7 of us. So mina ngiseqineni la sport why babayeke bonke laba bayi6 bazothatha mina leqineni. So bengingafuni ukuya. So kuthe sengihleli vele sengihleli ngenkani ngihlala isinkani ngaphelela umsebenzi ngendlela engazi understand ukuthi kanjani. Ubaba wengane wahamba nje impilo yami yama nje at a standstill ene kwabonakala ukuthi kusho ukuthi lento le yibo abavalile because there was a point where bengahamba ama interviews kakhulu uphume ku interview uzwa ukuthi yazini I've got the job but then ungayitholi callback hlale nje kuthule ukuthi into uyibona ene it was I've reached a point in time whereby ngele ngahlushwa yinyawo zike zalokha kungekho la kubhlungu khona zingavuvuka ngasingenzanga next but I couldn't walk kwathuleka nje kanjalo. So that's when I've realized ukuthi yazini kusho ukuthi lento le enough is enough manje sekumele ngihambe ke manje. Then that's when I've accepted ngokumvalela kwami umsebenzi nokungilokha kwabo inyawo. But then it was kwabanzima it was a difficult decision to take. Mhlambe njengoba nje uchaza ukuthi kwabanzima ukuthi uthathe lolu hambo umsebenzi ugula ukuthi uphathwe inyawo uyasho futhi ukuthi wena umagcina ekhaya. Mhlambe sikhona mhlambe sinizathu owakwasithola ukuthi indawo bekhethe wena ngoba mhlambe sizwe mhlambe besho ukuthi mabekhetha mhlambe babuka uthando mhlambe khona umuntu mhlambe uthanda ukufaka amabhengelo uthanda ukufaka ibuhlali omunye mhlambe uthandela mhlambe into zesintu into zesiZulu yonke leyo nto leyo. Cha mina with me it was a different story. Umama wayethi mayezithwele angisakhumbuli noma ingane zamantombazana noma ezabafana wayephupha intwana and then kulaba abanye aphupha something ngikhohle ukuthi bekaphupha ini. But with me uthi lesikhathi azithwele mina wangiphupha ngiza ngigqoke iroko eligreen lase Sayoni
yayibona ninomzimba njengoba nginomzimba so but when I came to earth when she gave birth to me ngeza vele ngiyisidudla kwashoda le Rogeli Green so the unfortunate part was that umama ukhulisa isilungu bakhule isikhalati so lezi zinto lezi bekangazilandeleli azange ayenze follow up ukuthi athola ukuthi le Rogeli Green lisho ukuthini lithola kanjani uyayibona so mina I knew from a tender age uqala kwami ukuhlakanipha I used to dream things ukuthi into nento ngiyiphuphayo iyayenzeka into nento engiyiphuphayo iyayenzeka sometimes you find that ngivele ngikhulume nje ngithi yazi noma kunabantu abazayo la ekhaya and labo bantu bazofika vele ngempela yabona but ke ngoba umama wami ake uyena la khulele khona abekho kulezi zinto so bangayenzi follow up uyibona ubaba yena ke ukhule ezikhona ubabakhe uba umkhulu ozalo baba bekayinyanga naye but ubaba I think bese kukhula so naye wahlule ukuthi amaphupho wami nalento engizikhuluma ezenzakalayo ahlule ukuthi azilandelele up until mina sengimdala sengiqala ukuzibonela ngiziphuma phumela uyibona is like masikhula ngisho nokuthi next door but asameni thina sothina sikhule sikhonze inkonzo lesinto Anglican Church ekhasi yama Anglican so sikhulele kule nkonzo leyo confirm lapho sapusiswa lapho most of our things zenziwe lapho so nalento ukuthi next door asameni senezayona hamba nezayona next asameni senezCC yabona so mawufika lapho they would tell umama lo hamba naye ukuthi lo mntana lo kunenje makafika ekhaya uyabatshela okay iyacocwa iphela kanjani yabona mhlambe njengoba abantu besibukele nje la kunomuntu oyibuzayo njengamanje ukuthi yazi lento okhuluma ngayo nami nginama challenges enginawo abantu bayakhuluma ukuthi kumele ukuthi ngiyothwasa noma kumele ukuthi ngibe isangoma kodwa angifuni ukuthi ngiyamukele lento kuthini nje ukukhuluma kwakho noma into ongama-advise kuyona lowo muntu leyo ohlele ekhaya mhlawumbe njengamanje mhlawumbe usempedeni mhlawumbe sikhuluma nje uyagula njengamanje kodwa akafuni ukuyamukela lento mina my advice would be akamukele ahamba yothwasa because ayikho enye indlela there's no other way ayikho idouble up ayikho nalento ukuthi abanye sizwe bathi ngahamba ngaya kuphi bathi siyolahla lehluzi alilahleki angeke ulahla umuntu wakini angeke ulahla umkhulu wakho noma ugogo wakho umlahla kanjani ngoba wakini igazi lakhe nelakho uyayibona so mina ngisho ukuthi ebantwini ayikho enye indlela hamba sisi hamba bhuti hamba mama hamba baba ngoba inkinga yalento le ukuthi idlozi maselihlasela kakhulu endlini liyamosha abasemshadweni bayabuya abasebenzayo bayaphuma emsebenzini ingane nje zikhula zingathanda isikolo abanye bakhula bayigebengu hlale nje yeyibona hlale kunenkinga nje la endlini ngenxa yalo and then bese lenzani angithi lo muntu lokumele aye akayi bese ali destroy yena ayi1 destroyer the whole family to such an extent ukuthi bagcine sebavulela nezitha ukuthi umuntu ayenze bavulela izitha ukuthi noma ubani odlulayo nje ayenze noma yini bona nje ngaphakathi ekhaya kungabi nokuthula nawe emzimbeni wakho awubi nokuthula because uzobulawa ikhanda uzohlala uphethwe icolo uzohlala uphethwe inyawo ngosini isikhathi uzothola ucabana nabantu endleleni for no apparent reason so vele the only way and solution amukela uhambe ngicabanga ukuthi mhlawumbe umuntu osekhaya uyaphenduleka ukuthi lento le mayifika kuwe isungazile kuwe kuphela kodwa kusuka kukhethwe wena kodwa ayizile kuwe kuphela makuthi wena yamukela awuyamukeli wena kuphela kodwa uvikele nawo wonke umuntu okhona ngoba idlozi lihambe li destroy endlini kunjalo umbuzo nje olokhu olandelayo uzizwa usunjani noma uzizwa unjani nokuyisangoma ngizizwa kahle ngamukelile kune happiness bengicabanga ukuthi abantu abathwasile baphila differently but ke siphila njengawo umuntu impilo ordinary just kunama boundaries kunezinto esizenzayo kunezinto esingazenzi kusho ukuthi mawuthwasile noma ngabe uthwasa ungakanani so uyiphathisa kumuntu omdala yebo kunezinto ozikhathayo empilweni ungasazenzi mhlambe if ukhule wenzani but uyakhatha lezo zinto lezo ubhekana nalomsebenzi wakho kusho ukuthi nabo idlo izinto efuna isikhathi nabafuna isikhathi sabo nabo ukuthi nike nichumane nje uyayibona noma kungana igulane endumbeni uyincline nje ufike uhlale nabo lapha ushisele impempo yakho umsamo ubashisele nabo izinto zabo ukuhayi wabo loba ubhemayo uyabona uzihlalele nje endumbeni yakho uthi
kube na that bathi sizathi i-connection or leyo bond leyo kuba nayo nabo nje niyi-two. Kulo lonke kwelikaMthaniya bafethu nodadewethu ngicabanga ukuthi asiyivale manje njengoba ngiyivala ngilindele upart 2 wale ndaba Mamhuru ngilindele ukuthi kube khona imibuzo enizoyibuza nibhale lapho kwi-comment section ungakhohlwa ukusubscribe khona uzothola wonke ama-video esiwenzayo. Emva kalokho ke sobe siqhamuka nalombuzo leyo ezobe ivele kubantu ngayo yonke into efisa ukuyazi ngomuntu oyisangoma nokuthwasa nasonke nayo yonke nje leyo nto leyo. Siyabonga kakhulu ucela uvalelise nababukeli. Siyabonga kakhulu babukeli ekhaya sithemba ukuthi imibuzo yenu iphendulekile nabanye abakhona ekhaya abanenkinga bazosizeka. Sibonge kakhulu. Nabanye futhi abafuna ukubuza noma kuthiwa khona umuntu ofuna umbuzelo wakini ugogo wakho nomkhulu wakho nombani ungakhohlwa ucomment lapho so sesifunda imibuzo sesiza no part 2. Siyabonga kakhulu. Yamukela ukuba isangoma uma uthi kufikile kuwena.